Agent 5 Napalabas. Agtultuloy pa lang ti parang sapsapol da Leonardo Canvana iti prime suspect ani Fausta Baltasar. Iti met disco house anapanan da Leonardo kunti pulis asit ani Bong. Imbaga tinawd-udi ti masansan ang mapalpaliw na iti balay pagraragsakan. San lang nga panagsala ti mapaspasamak iti unag, nudiket at dapay pakay naigan iti droga. Iti sabalya bangir, pinayaban ni Fausta ni Roy, taday parami daytoy. Itagagayem, denggem nyo tituloy ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapawan. Agent 5 Madam, kaya't ko na mamuan. No sa di no ti pagnanayadan da ito'y agang ganat. Donggag ka tay bagakan ka, dagiti detalye. Kat kasmat lang iti sigod. Kayap ko analinis ti amin agaraw mo. Madam. Tinasayaan, saan adito'y ti pangibagakan ka iti amin? Sumurot ka kanyak iti opisina, ta itchay ti pagsaritaan ta. Bong, tinasaya. Agsina tayo tipagnan. Agpaspasarap ta. Ang mga numasalaw ta dagiti tao ng ipagpakan. Sige, sir. Lah, mapangkan. Aglako ka iti sigarilyo iti daytaban ta. Kat aglako at iti taho iti daytaban ta. Lah, mapangkan, Bong. Sige, sir. Sigarilyo! Mapangkan iti daytaban ta. Kenny, sigarilyo! Taho! Taho! Gumatang kayo iti taho! Taho! Roy, itay mo pa'y apong punasang tiigam mo ah. Apay ka di? At na patag na papanak into na lang, Jana. Sa dino? Siyak lang ti makamoy ti papanak. Anyo? Siyak lang ti mangipatungpal iti daytoy. Anyo ti kayat mo asawan? Jano, saan mo nadamagan ng sabi ng ti papanak? Diyak ka ti dagulit at tao. Apay, dakas ka di ti agdamag. Saan? Ngimjak ka ti sumanaw tao. Kabusor ko. Kanjak ka ti mamalas iti pagnak. Kasta ka di? Wen, iso panawan nak dito eh. Kahit ko pala tag may maysa. Tapay mat. Kahit ko tag panunot. Isa pa nga si man panawan nak dito dyan. Mabitlaong. Masidagakan ka. Kadumawat ak iti sigarilyom. Anya? Naibos ngamin jay sanga kahaalubban ko. Dinawat mo't dagiti daduma kakadwa. Awan sigarilyo kita. Anyo? Kinunakmat nga awan. Gumatang kalangan iti sigarilyo. Anya matan. Pumaro man ang tikin na imot mo ako na, Kroy. Anya? Maminsan. At imot mo. Onay ko. Tinanog. Imbagakmat kan kang kaadyak kaya tidagulit at tao. Anya? Oray babae ka, tutupan ka. Nagkuna babaya! Siya! Apay, lumaban ka? Talaga gaya malumaban ka! Apay akasta tilang amroy, at tablakay mo. Di Jano, madam. Apay ni Jano. Anya tinaramid na kan. Dinanog na. Anya. Lumaban. Diyak namin kaya tidagulit at tao. Nagadwa damdamagan na kanya kitay. Isuan na danog ko. Kasta ka di. Awan, madam. Inikakmat kiti lang ti pagnakman na. Roy, babae pa'y lang ni Jano akas kanya. Apay at tinutupam. Panagkitak namin kinkuhan nakit sana babae, madam. Anya. Urayan niya pa iti kinatao na basta dagulit. Tutupak. Patayag tupay no iso. Talaga at tuso ka, Roy.
Madama ngamin ito yung agpampanuno tak iti masitag. Jak ngamin kaya timasi nga, madam. Ala, bebe amon. Kagangay ti kasta mapasamak kadagiti agkakatuan. Madam. Ala, ayabam ni Jano takayat ko akasarita. Wen, madam. Dito iti pagnanay danti kasosyo ni Madam Ngenchik. Kan kastimot nga oras sa rumar. Nagdakal ka di balay na. Makuna madam baknang. Bajay. Maglukat ti dakkalagit. Rumor mo tilugan ti target ko. Pagandara kong ti motor ket abayak tilugan na. Teka. Maimbag na oras mo! Napayan ti target. Agdiretso akong iti safe house. Kawawan ka, itinarawid mo, Roy. Natayan ti kapusor ko at tao. Madam, rumrumar pa lang tilugan na iti gate ti balay na. Binanata kon. Good. Good. Nadalos matlatiyam. Awan tirong pa nga pagdanagan niya, madam. Awan na pulos ti nakakita kanya. Nasaya at nukasta. Di ka madanagan, Roy. Kas itinakunakan ka. Ikan ka iti umentum iti naramid mo. Gaputa man nagtungpal ka. Dublyak ti kwarta nga ited ko kan ka. Agyaman ak, madam. Sana parikot kanyak ti kwarta, Roy. Basta natulnog ti tao kanyak, nasing patakmat kan kwa na. Madam. Mabit lang. Orayan nak dito'y salas ti safe house. Inakalaan ti kwarta, ngaitad ko kan ka. Kunakon kat, makitak itajag nagan iti Roy abuyot ni Fausta. Tiprong day tatao, awan kabutang na. Ha? Aday niyawat kan kuana ti babae. Kat, Jarman ti pumanaw. Surutak day tatao. Sabi no ti papanam ko. Neng, si Kamat Gayan, Ma'am Vanna. Sabi no ti papanam. Ako. Awanan ni Roy. Di ako nakita no sa di mo tinapanan na. Apay akasla. Adto pa kariripukam. Ma'am. At da nga sipsiputa ka tao. Sino? Ti makanawan na buyot ni Fausta. Nakita ita iti sa nunay nga tayo. Kasta? Wen, ma'am. Saan mo ang masapulan dayjay? Nagpukawon akasla asok. Ma'am. Imay kayo kadimot agisbiya? Ha? Wan, apay ano daw magmuray ta kanya? Awan, ma'am. Di nagpagsalud-sudan na kasta. Bong. Amot ti araramita. Dak kaya't niya may namakibiyang ka. Iti pa nagsipot ni. Ala, pumanaw kan Bong. Siya kung ti makamong agsipot iti tao. Nga ibagbagam. Kasta ka din, Bong. Wen, sir. Pinapanaw na iti disco house. Isula ka nung tagpaliwi jay. Jak amo na pangayam ija nagpaliw ni Vanna. Anya? No kasta? Saan yung nga mo ti kadanay jay disco house, sir? Saan, Bong? No kasta nga, Rod. Agsol-solo nga agpaliw ti kayat na. Wen, banag nga maiparit ko ma. Nasken adwa kami ngagtignay, winog paliw. Saan anak i-coordinate kanya? Sir? Wen kayam. Nadamag mo ka din, jay napapatay agang gana at itay lahay. Wen, sir? Sino day, jay? May samot lang ang negosyante, sir. Kasta? Wen, sir? Baknang day dyan ngayon, chik. Ado nga may tinegosyo na dito'y syudad. Kaasimat.
Saan pa naamuan ti kinasyasino ti kriminal? Sir, Talaga ka di ang nangato ti crime rate ditoy? talaga, sir? Talaga gayam asan ang makontrol dagiti otoridad ti panagnato ti crime rate ditoy? Sayang. Diyak nasurutan ni Roy. Sino aroy? Jay makanawan ni Fausta. Anya? Kasano ti pan nakaamom ang makannawan ni Fausta de Jatao? Sir, may sak nga asip. Ado dagiti maangot ko nga impormasyon. Ha? Numaranak man yung dagiti atataw. Sigurado. Mamuan tayo matan ti paglamlamangan ti prime suspect ani Fausta. When? Tumulong akang ka, sir. Ura isupay ti puon ti pakatayak. Ti agserbi. Kas may sa concerned citizen. Bong, Sir, kanayon nga agipurwakak iti impormasyon kada kayo. Basta ada mangalap ko. Makitinulungak kada kayo, sir. kumusta ti pa nagpaliw mo ngagmaymaysa, Vana? Ha? Nakita na ka kanon ni Bong Ijibalay pagraragsakan. Owan, nagkita kami, Ijay. At nasurotam di taong ibagbaganan. Jagnagan iti Roy, Juan, jakon nasurutan tinapanan na. Nasiglat? Amunan sa nga damang sursurot kan ko, ana? anya. Sayang, Basta di tayo agsartay amang sapul kadakwada. Wan, talaga kasta ti mapasamak. Dahito tinaitid a misyon ta, Leonardo. Nasken lang at trabahuan ta, anasayaat. Kasta ka di. Ala, pagulimakan yon na yataw. Jak kayak nga iso tagbalin alapeg kadagiti planok. Sige. Bye. Wah, tiyawanan bayin. Roy! Madam! Umasinag ka kanyak. Apay, madam? Manipod ita. Saan kan nga agmaramarang mang iti disco house amasansan apapapanam. Ne, apay, madam? Basta tong palam timbagakan ka. Madam. Agpagad ti grupo no tinak tong palon. Okay, madam. Tong palak tibilin mo. Narabyanak iti panaglakok iti sigarilyo iti kalkalsada. Kartingak pa iti magna. Tapno darasak makadanon iya dagos ko. Ay! Asina dyan ang paswit kanyak. Masidag ka man ditay. Ha? Apay, boss? Basta masidag ka kung nagmat kang gala. Boss? Ikan kayo di pagnagmam. Sikaman na gipyang. Anya ti mapasama ni Bong iti dayta gundaway. Kagayan di uliwan na dinggen tituloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay